تاخم دهولان بدنگه کس لناخه لعوده تو رادیو و تلویزیون آنجه ستا موزیک جتونه بله راسته دنگه و ارکستروی که بهیستن تر دا جده که دردی که هنر افراندن موزیک بی علیکاری امورن موزیک و جهازن تایبتن میدیای لجهان بنابه بیت بوکس تناس کرد که به انگلیسی تواته قوتیا لیدانه بنرينا هن رح نجرن موسيقى بيت بوكس شاخكي هيب هوبه بیتبوکس جی هیپ هوپ درکتیا وک شاخه هیپ هوپ ته هجمارتن لینا کو بیت بوکس بالتوایی وک هیپ هوپ ببناف کرن ایرو هنرمند دبستان انو یا بیت بوکس و وک هنرک جدا دبینن بیت بوکس شاخه بسری خویا و گلک ستیلن جدا ین موزیک جی لخودگرا از دکارم هیپ هوپ جی بکم از دکارم بریک بیتی جی بکم از دکارم جازه جی بکم بیت بوکس دست بکوخه جه سالن هشتی ین ست سال بوری جه تاخن کنار نیویورک وردگره و دمه خورتن امریکای حول دادن که به دوین خواه دنگ موزیک راستین وکه لستودیو انتومار کری درخینن او هوپی بره بلاو بو داگریا لموزیک جیانه و پیش وچو پروفیسیونال بیت بوکسر تکز دکن که هر کس دکاره به بیت بوکسر تنه جبویه پیوستی به راهنانه که دم و درج پیوسته دست بکده هر کس دنگن بلکه نشرین دردخنه لی پیشت راهنانه دمک کرد مروف دکاره بلکه نه پروفیسیونال لی دست به بیت بوکسینگ بکه لیکس پروفیسیونال دوی وارده دخوازه د پرکتیک دا ویا اثبات بکه مروف چاو دست بی بکه مروف دکاره فری دو دنگین ساده ببا و ایدی بیتین سویک بکه دنگ پیشین برمیل که ام یکسر بتره بجربینن ام لیوین خود دریج دکن وکا کو ام دخوازن حسکریا خو ماچ بکن و سادوگویشن دوی هوا با آوائه کی لزو یکسر بیدر خستن دوی دنگی کی وها درکوه هن کس لیوین خو وسا دکن او نراسته دوی لیوان دریج بکنو دوین هاتو بیجی آفرین گلک باشه لیت باور ندکن دنگ دویم هین ساده تره جسته که هری ساده و محمویان دزاروکتیه ده وسا کریه لی ام پر کرد دکن و بزاراوی با آلیکاریا سرکن درانه خواه یک جه المنتم و سنته ابا کامیز از باورم تو وک بیت بوکسرش دایک بوی گلک باشه نها همه هر دو دنگان تبلیغ بکن وای دی دیسکو آماده چه به لینها داکو هین بالکشتر با که اموها بکن دوین هاتو بیجی لی از با تشتاقسن نکارم لی هون دکارن بجربینن و سر بکردن بگمان نفش جوان هر تم دخوازه شیانه خواه ده هلک نه اصایی ده بجربینه ایلیانور اجی کچه 14 سالیه و ایده ساله که یکو لاستودیو الکس درس بیت بوکس وردگره من جارێکی لەسەر سەحنێ لە لەکس تەماشە کرد من ji diya xwe re got ku ez jî dixwazim fêr bibim ez carekê hatim dersa wî gelekî pêk kêfxweş bûm heta niha jî têm û fêr dibim bêtboks weke hemû hunerên dinyên mîna vokal û dans û yê din jî hem ji bo xortan e hem jî ji bo keçan e ne tenê ji bo xorta ye gelek caran hunermend stranbêjî û beatboxing tekel dikin û weke komekê derdikevin pêş temaşewanan мы уже далеко, и важно, что может случиться потом. Мы в музыке все ответы найдем. Можно сделать акапельный коллектив. Я работал в 3 или 4 بەشداریە بیت بۆکسێ کۆمەکە کاپێلاژی چێدبە من بەشداریت 3-4 کۆمێن وهادە کریە بە کۆمەکێرە ملچینە کۆنسێر سازکردن سەردان ئەمەد ئاستا دەوڵەتێدا هاتبوو ئامادەکردن و مەسێ هەفتەیان 16 باژارên چینێ کۆنسێر سازکردن کۆما کاپێلا چییە دکۆم ئەمەدە 4 سترانبێژ بدەنگێن جودا ستران دگوتن یەک بەس بوو و هەموو دەنگێ نزم دەردخستن و هەموو ریتمێن داهۆلێژی لەسەر من بوون
و بێ ئامورên موزیکێ tenê bi derfetên laşê mirov bêkê masî em derdkevin ser dikê. Человеческое искусство, человеческие возможности. هنرمندên beatboxê her sal di nava xwe de pêşbaziyên jî li dar dixin û yên herî serkeftê tên xelatkirin. Lêk jî sala 2019 veke beatboxerê herî serkeftiye Moskowê hatiye hilbijartin û li der dora hunerdostan navê mirovê orkestra lê hatiye kirin. Belê, beatbox veke müzika jiyanê her ku diçe rengekê nû werdigire û akordên xwe di nava bê serûbiniya gerdûnê zengîntir dike. Hemşedadê, Rûdaw, Moskow.